asefem sema na watch ya hyase beto dwa fa police ni General Corporal Emmanuel Niwo ya wokohia na kwishego ebra na tese wo escort bullion van atese esi ebutuafo edim sempi na abamanfo hu dwiri wo mu na bi ka se die no man Ghana yenko adeso akese se eso ebu yenko a yemu ye de so yenwa yentimi peje fieti so ensifom na ne nya amanfo ka se wo mu ebesebesmo na bi page mu afa de entema no ekowie sa no ye ni videos ene the last social media updates no ebi abeto to nibisafo ebi aya rehopa ebi kra etesede no wonu a ezi ne so tesede enche bi obefim mama enu nti kwampo no what Roy send be the to the Instagram page and no akwete de na eno ene won jima na wodwen wan minti no this Instagram post no e de ebetu dwan na Instagram post asema making your trotto and say everyone dies in the end. Everyone dies in the end. Say the obi etimi wu eye no owuo no obi a ebe hyent na say de asede no wonim say na te say ni wuo abena na say we de kasa emu kwampo de bi hu ne say ohu say ni wuo no baba ni niam no aside that no so videos I would be up I don't know the last days the final days na wosifa no ho efa na ebusafo yegu bi emra na ye ba enkomo eto aso no me de ka ho edi aso mu na ebusuafo abrante General Corporal Emmanuel say and say yakohwe ni video ni last days or that na assassin so and the last Instagram post what the etu dwan himself for yakohwe baba ni nyam no busuafo ninsem no emu ya magana for say wo modwun wo nti ase because ebusuafo enye de di kan ni a bullion van armed robbers attack a ebusuafo yabo police fo tuo amane free attest for assassin so mo be kai a eye dunkwa kumase ni te say central region kwan eso bullion van bia na eye GC before the Ghana Commercial Bank for edie bribi afi etwemu ya obusuafo nya afi etwemu afi ya hyase ebusuafo mo be kai afi ya hyase be to dwa say bullion van bia te say dunkwa kwan so offense dunkwa kwan so yetimi akobo police ni etuo etimi arobe yesika sombo 500,000 Ghana cedis ehon semba ye a police foto mu a wutu echi sa konya akofo ni no campaign case ni mebe ko wi edu ye ndi ebutafo wo mo jejeje wo mu nsemu a so mo no mo ye investigation wo mo aso no mo nim outcome but ni niam no se ebiesi pen a adenti ene etna kro yi mu ye hwe say entoso mienu entoso miensa entoso edu ana how many numbers are say na ya tini etu na mo say ade we die ekeka konde say ya na konfo no waje on watum say o metimi aye ntanu an say your strategy ya betimi ade a fight wo mo say mpo no ba with the same strategy bi ma because that bullion van no wo mo eko attack no same strategy wo mo police ni tuo ekane and say no wo mo ebora bullion van we yiska saa na we so ma boni tuo akoyi sika ade afim anaska no wo benya na so mo saka sika no enti why is it that say banks are aba empo say police for no ne aba into munya akade ya antra bank so mo aba no wo mo bullion vans no wo mo state of the art technology bi ebe bob van akasa ho ban say ebe ye impenetrable say wo bi boni bullet crack enkom because say sika ntina nye sika na modeko sika se na wo ye ha na wo ye na say amanfo din abre kro yi mo ne wo bi hu sika krampa onye krofo krampa otimi tu che so say opeka kra dia so na ntino na ade ntino mo so ntimi nya nimdie mfa wo say de eka konde enche ya aka say ho beche because sika we ayere ekoba bank mo amuso na beta koso because mo na ye musika enti ade ntino mo so mpe state of the art technologies and bullion van krampo no de o metimi aya father than e won dan kaka se na be ya se tuo krampo ne e bo ahia na entimi penetrate to na so mo so etimi nya mo asumdue na mo de ayo mo business na mo mahya mo na produce and pepper so we ya ka say police fo nya akade police ni obo ban won hye bulletproof vest
Ono so on she bulletproof helmet. Edi we no o ban ben pa no obo. Etu na okra no tem be put be hu posi e ba be boni tu anti mo peja no tuo apoma de ku obi. Because onu onim say ban bo no won tu onu de be hye no nanim no wodwe ho. Enchen de onani kura nkyere won ti sa helmet na hye ni ti no ana say protective vest no bulletproof vest na hye no won na enu no say mpo no nani na no ho supo na bode eto na obetimi aya we say be bani bi ban wa peja police ni ba kupe o eneko Jessica Bebrewe ama de say de akoto bebi e de koto asese ehwe ebusua bi ahwere mo de hye ise okra po no no hwefie we ye bekom ye kama Yama wa 20,000, 50,000. Can it make up for ne existence? So wo ne wo koba no otimi hwe busua na po otimi cheche busua re etimi mo omunye obi o metimi na abon komampo omode ne woni ato no so. This is one too many cases. Sa to so mienu a na busua for ensese entra hye krampo nti abank ofo wo ga na ha se mu osika na metimi de si splash offices metimi atoka asake se de mamo workers mu betimi ICC dan akese na mu de amamu ho ni mu workers de a ene mesre mu musika na mu de ye adwuma no so mu ho ban nye Bank of Ghana adwuma mu nso amu ye bank no so mu nso betimi aye bi akasa de amamu ho na mu de bo musika ho ban because e de Ghana for si edidi pass edidi sika be che mo obi office ye fa sika mu na de abai fa hu si ye wi awo se wan agese wa ira usika ye basi ye be de sika ye beje one farmer yeso na say adani asemfo fa ekoso aban eso timbacho yenhwe ne yenhwe no so na ni gina so e de mabusua fo mahwero mo de hye yakọ na menchichiro mo san say wo we de mo ya nkasa eso wo bia eye ya but we de mo ya e ka kuma ba ni nya mo no nyame ene hwefo eje busua ni ahye eye nyankopon ensa na ebusefo mi di esi e wo ha wo hwe wa dwentwepa e fa ho ene sen mo de ne fa fa comment section on the first me na ebiem so no share video way on other social media platforms. Follow Tuma GH for Instagram, Twitter so at Tuma GH _ Facebook so Tuma GH. Most of friend me abeswe ma say me ane na ama uwuswa. Na me ye aduma ibesan edi ehyemu bi makram.